Algebrarski izrazi, rastavljanje na faktore. Upute u zbirku potpuno riješenih zadataka matematika 1. Zadatak 59 po 2. Zadano je rastavi na faktore. Pogledajmo ovaj izraz i sjetimo se što smo radili u prethodnim vježbama. Prethodnih 9 vježbi. Ovo je prvi član, ovo je drugi član, ovo tu sve ćemo gledati kao treći član. Mada je ovo treći, ovo četvrti član, ali ovo ćemo gledati kao treći član. Njega možemo ovdje pisati i kao minus 1 plus 2x je u stvari 2x minus 1. Ili ćemo ga napisati ovako minus 1 plus 2x pa ćemo izlučiti vani minus 1, ostaće 1 minus 2x. Pošto već u prvom članu imamo 1 minus 2x, onda ćemo i ovdje to tako izvesti. Pa idemo dalje. Pišemo 1 minus 2x puta 3 minus x, dakle to smo samo prepisali. Ovaj izraz nam je naopačke od ovoga. Već sam u prethodnom videu pokazao kako to radimo. Dakle, za sad nećemo staviti nikakav znak, prepišemo ovu zagradu. U ovoj zamijenimo mjesta, pa pišemo 1 minus 2x, ali ovo je sada plus, ovo je minus. Dakle, zamijenio sam mjesta i zamijenio sam predznake. A tada ovaj tu znak ispred zagrade mijenjam, on je bio minus, sada je plus. Dakle, to sam napravio. Ovdje sam zamijenio predznake, znači minus 1 je postao plus 1, a plus 2 je postao minus 2x i zato mijenjamo ovaj ovdje predznak. Dalje, izlučimo minus 1 iz ovog tu dijela, tu smo pokazali kako sam to napravio, dakle pišemo minus 1 puta zagrada, 1 minus 2x i sada idemo označiti zajednički faktor. Zajednički faktor je zagrada 1 minus 2x, 1 minus 2x i 1 minus 2x. Imamo ga u sva tri člana, pa dalje pišemo 1 minus 2x puta zagrada. Od prvog člana je ostalo 3 minus x, pa ide plus 2x plus 3, ne treba nam zagrada jer je plus ispred nje i minus 1. Zatvorimo zagradu i sredimo sada ovu drugu zagradu. Dakle, zbrajamo šta se zbroji da. Imamo 3 plus 3 je 6, minus 1 je 5. Imamo 2x minus x je plus x i to bi bilo to. Eventualno ovo možemo zamijeniti mjesta, ali ne igra nikakvu ulogu. Dakle, to je gotovo, a možemo pisati i dalje da je to 1 minus 2x puta x plus 5, to je jedno te isto. Još puno zadataka na ovu temu naći ćete u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka. Više o tome, naravno, ima na našoj web stranici.